Niko madam. Turababwira kuzana abagabo banyu ku bipimo ukazana umwana wawe. Garukira mbabari. Ahubwo se umugabo wawe se wamusize yapfuye cyangwa aho watekereza kuzana umwana umwitwaye kugira ngo n'ibipimo byo kwa muganga. Iyi ndesho se niyo yaguteye inonda. Ugize ngwi ndakenye ngenda bafasha. Ako se mugabo undi yaraga amaso guha uyu ne mutware wanje kandi wane niyinda. Ya turashize noneho. Urabona moto na nubu motari ndi kumuhamagara yanze kumfata. Sheri nukuri ndananiwe ntago ndarenga hano. Baby ihangane turi hafi yo kugera kwa muganga. Sheri ndi kumva nshaka kurya makombo. Yigise kandi reka tugende. Sheri ngiye ntago mva hano pe ahubwo reka njye no kuyicarira kandi ibintu mora mbivuga ntago nitaho. Ariko se madamu uruvuga ibi ngaho basicara nta kibazo ngende ngushakira urwo rugo. Ugize ngwi Yes we. What? Jesus is Lord. Hey! Osaki, gore mwiza kidore nayo kuzana. Sheri watinze pe uru rukoma ntango nkirushaka rwose hoya. Sema dawe uragira ngo ukorere iki? Igikoma kijugunye ngiye ndi kumva ntaka bombo yo kugata. Jesus is Lord. Nawe ariko uri kundusha. Ko mbona inana na boutique zihawe. Sheri ngiye byo wakugira byose ndi kumva nshaka bombo yo kugata. Se no mana zo ndamenya ari ibiki. Sawa basirekanye gushakira. Oh no. Sheri mbabarira pe iyo bombo ntago nyishaka. Ndi kugutuma icyo nshaka kugira ngo tukagenda ukararayo. Iyo bombo ntago nyishaka. Byose nono ni ibiki. Unumye bombo ndayizanye ngo nayushaka. Nyamakoma ndayazanye nayushaka. Cha hano tugende none. Oya Sheri ngiye rwose mbabarira. Hari ikintu kimwe nshaka kugusaba pe. Kumva nshaka kuba amazi y'iki. Ariko abagore mwabaye. Undumye amakoma ndagazanye uraganze undumye bombo ndayizanye urayanze usizo kuruse zose uri kunyinkoresha. Cha hano tugende. Oya Sheri ngiye ntago ndavana utanzania amazi y'ikivo pe. Yego ye misi we ushaka amazi y'ikivo gumaho ndeburi burakuzanira. Uko kari kureba gusa. Majina la Yesu mundebereye umuntu. Sheri nandi kukureba nkumvuri kunera iseseme. Ndikutera iseseme ngaho ndukaduce hano ucishwa hano. Ko wigize Aramutse neza. muganga narinzanye madamu wanjye ku gipimo. Nta kibazo ni karibu. Niko madam. Karame muga. Inda yawe imaze amezi angahe? Imaze amezi 8 n'iminsi 20. Iyi nda yawe irabura iminsi mike ngo uyu mwana avuke. Ahubwo injira ara mu cyumba cy'isuzumiro. Undi ngukoreho. Hahiye koko. Ugize ngwi. Ngiye madamu wawe bari winjira ntabwo ngiye wowe. Se n'utanga service. Gabanyamagambo kuba warateye inda ndivuze ko umuganga agiye hose uzajya uramukurikirana. Yes we. Abaganga twarabamenye
ntacyo kanegereza. What? Ariko simuga. Muganga. Muganga naswa. Ngiye mugore wawe ndi kureba niba ameze neza ukanyihutisha. Nasi kumureba uri kumena amasanga yose uri kumureba ko. Wa mugabo nyitondere. Nta nyihutisha. Bawitonze. Basigo basireka nanjye ninjira. Kubera gutoteza umugore wa mwana yarahengamye. What? Ndi kumuhengu. Ugize ngwi. Yes we. What? What? Jesus is Lord. Hey! Wiswe madamu wawe. Uyu gose. None urabona hindutse hiki. Nabonaga burya watinze kandi umugore yewe mfite. Natindanye nande se? Baby wanjye ntacyo yagukozeho. Ibyo tubireke. Mu bigaragara umwana uri mwinda afite agahinda n'amaganya ndagiseka. Ibyo byose ni wewe wabiteye. Ikintu ugiye gukora urakizi. Ari mugana ntacyo nzi. Wakimenya gute se utahaga nijoro uyu mugore wawe ndusangaga yajyana? Ndabakeneye ibyishimo kugira n'uyu mwana uri mu nda aseke. Yes we. Ngo gose kugira ngo uyu mwana uri mu nda aseke agarura ibyishimo. Mu gitondo ugiye kujya uramusekera injuru 1000. Saa sita naho nuko na nimugoroba nuko. Ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? None se muga ibyo umbwiye naga ari nyina wagira sekera umwana we. Ariko none se uyu mwana we ndabwara uwawe. Kugira ngo uyu mwana nibyo nahoze ndi kukubwira. Kugira ngo uyu mwana yongera agarura akanyamuneza. Uri kubyuma neza? Nuko ari papa w'ubugomba kumusekera. Dore umaze udasoma nino kwiyonda y'umwana wawe. Ubigaragarije hano imbere ya muganga ariko iyo umaze gusinda ndabyuko. Uko no mu bintu napimye uyu mwana afite umwuka wo mu buriri ugaragara ko utaha wasinze aribyo byamuteye n'agahinda. Ariko se sheri wareka kujya impakara muganga dutahe pe ndikumva naniwe. Sawa none muga none ndakomeza ngerageze mute mutuntu twuduke. Ibyo nibyo nari ndi kukubwira. Uri gose Namwe murakoze kandi muzagaruke. nukuri. Mukubura iminsi mike. Yego muga. Iminsi mike sha. Baby manuka neza. Genda neza baby uwo mwana. Abantu babakene sinzi ukuntu babaho. Oya buriya bariya baje nta n'akamodoka bafite. Yes we. Niyo mpamvu bari kugenda batunganya. Mutambuka neza mutambuka neza. Jesus is Lord. Aujourd'hui aussi, c'est un autre le monde part en couille. Aujourd'hui aussi. Niko madamu. Turababwira kuzana abagabo banyu ku bipimo ukazana umwana wawe. Garukira mbabarira. Ahubwo se mugabo wawe si wamusize yarapfuye cyangwa aho watekereza kuzana umwana umwitwaje kugira ngo ubone ibipimo byo kwa muganga. Iyi ndesho se niyo yaguteye y'inonda. Ugize ngwi. Ndakintu ngenda bafasha. Ako se mugabo undi yaraga amaso aguha uyu ni mutware wanjye kandi wane niyinda. Ya, turashize noneho. Ko madamu uyu mugabo wambaye costume wagira ngo barayimugabiye. Uyu rukubona yoshobora gutera inda. Nanjye ngubwije ukuri mu bigaragara uyu suye mugabo wayiguteye. Ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wa kibazo ashobora. Wumijwe niki? Ari uhari. Ari uhari. Ndabwo narimbari. Ariko niyo wobaza n'umugenzi wese uri gutambuka cyangwa umugwayi ukamwaza ngo niwe mugabo wawe. Ndani bintu bihari. Icyerekana ko ari umugabo.
tujye hariya tubirebe. Be wa muganga wigiye warondokoreye ndabwo ruraruha. Ndabwo uburebure aribwo butera inda hakora tekinike we. Yes we. Mu bigaragara wa tekinike yawe niyo muri za 40. Ye. Urambimira umugore cyangwa urapima. Nguko. Banyarwanda ibi ni biki? Njye gutera inda waruhari. Ndavuze ngo mbimira umugore niba utaramupima ubwire. Yes we. Wari fata ukabwira muganga w'igihugu ngo ni imbesire. Muganga kisi. No. Niko mada. Uyu ndabwa umugabo gutuka muganga ngo ngende imbesire. Oya mwitonde. Shira muri respect wowe. Nderinda waruhari. Wanjishuwe. Byari kumwe ngo ndinjije. Tuzikora umwana wawe wamwicira mu Pima umugore cyangwa bagushyira kuri ikarita. Ujya kumushaka ntabwo waruhari. Si byose. ndaga ubugufi bwe bwaragara ko araguteye ino. Ceceka. Oya banzuza nese w'uyu mwana. Konono wakanakumira abanyarwanda. We nyagwara se w'uyu mwana. Mwana data we. Njye gutera inda waruhari wowe. Aho kwasi wowe ukunda nabikwemerera gutera inda. Mada. Uyu mugabo ni mugabo. Ngende muganga ndi umugabo wasko. Ndi umugabo wanyu. Ye? Njyambukana na nyoko kujyanye tumugabo. Cyandunze. Mada. Ibi birandenze. Tujye ku yindi poste de santé. Inde. Baragufunga. Umva ngubwire. Umva. Uyu madamu ngiye kumusuzuma. Kari kose. Ariko nawe ugenda unzanira siko. Ariko umuganga ari muzima. Umva. Madamu uceceke. Injira wowe ibyawe turabikemurira he mu cyumba. Ariko abaganga mwaratubonye. Ubwo uratekereje neza ubona ndi umugabo w'ikigo gikuje nakwemerera ugafata madamu wanjye ukamujyana mu cyumba. Wamujyamye. Komana wowe ndabura umugabo uri umwana ahubwo tukajya kunzanira so. Yesu